سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستید. یک بلاگر، یک ژورنالیست، من اقبال شما را در نظر دارم. یک بلاگر دیگر دودو جان کریسا گفته است. اقبال بیناموس شروع گوش کن مرا. کریسا کبیری است. ما مردم شریف تاجیکستان میدونیم کیه کریسا. تا اقبال شما و دودو جان اتابلویف شما یک продажный ژورنالیست. $1 то метан любой хел как проститутка истифодатон бурдесан. Ё ки ман дурӯғ мегӯм, Иқболи блогер, та худат буромадӣ гуфтӣ ки додоҷон бас ки дигар гап наза. Тра европейскиё кашидана як наски дридагӣ. Ҳамин хел аст Иқболи беномус. Бале. Иқбол дар ҳаёт мард шуд. Ранги Исоқу Файюб одамизода даруш мегӯяд. Масалан, ман тира гуфтаам, як чумои, як отпушни чумои кабири криса аст. Ман биза даруш биз гуфтаам, дизда даруш диз гуфтаам, ҳаромхӯра даруш гуфтаам, як шакали. Барое ки Иқбол дар ин ҳаёт як рӯзе мехоҳам ки мард бимонам. Иқбол, ояндаи додоҷон аст. Ҳамун додоҷон ранги ту 30 сол ҷакет бефакт дале. Ози ту имрӯз биромадаӣ, ҳамун 30 сол чӣ гапе ки ҳамун ба гуфтаи худ ҳамун алкаш чӣ гапи заги буд, ҳамун гапои намура ту такрор кардеси. Бефакт дале. Иқбол, Европа намехелай. Истифодатон мебаранд. медирем, мепартоянд, то бо як гом шакали дигара, масалан фарзанди тира бо мекашанд, то дар он дана истифодааш мебаранд.